Чувашин правительство республикара Китай услам жизнь бизнес-проект жизни пурнишлама булыжы. Регион хыни усламра Шербин майдуза бараган шанжыклы ишле партнер бек кыдартыры. Шагын бірге балартыде Чуваш республикин бушлык Олег Николаев Китай халық республикинже адыл янзы форматпа иртне анлыгынашлура. Чувашин дердюжи Олег Николаев республикара хымла жидіндері себеш недірза ішлінешінже жарынса дочы. Чуваш хымлы экология инден таза бұлыне галары. Койын бедрі жағанзіне патшалықта тере барза бұлышать. Сычуан Чуваши компания шак проект падимлеме бұлдарать. Панхи ларудуру шакна ішлеттерзе ямамай баратте. Халі Китая Чувашинрен ашкагай, шонық крахмал, сет, пылакшимеш, электричество хадерзем дада ытты товару задаща. Республика урлы ердеген музыка учулхула тюмень пызы хывыртлықлы жол, Европа хивеляныш транспорт маршрут не греть. Шак шихынова тада да шереплетме майбамалла. Адыл янзылару Россия президентін адылшери LG Игорь Комаров, тада Китай халық республикинжи патшалық канажан премьер жуме Чжан Ганцина ерцебыны бейіртірі. Пуғынызем адыл янзы форматпа регионзем хушинжи канашлары вешидеш жол Россия адылшери регионда ердесіне деп алырцақ варчеш. Ағалден мар, паян Китай реперлешузем шерживри регионзембе шервундвада келі жудуны бұлсан вазенжен утмылы кежі адылшери тұрықсем. Алина Сусметова, Чувашин, Наци телевидение.